Iryo munsi ryo ni rirakomeye cyane kuko uyu muminisitiri basimbuje yari amazeho amezi 20. Mu by'ukuri iyo urebye nka minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu nayo isa nk'igiye kuba nk'iy'uburezi muri iyi minsi vuba aha ngaha. Ntekereza ko wibuka Musoni James nk'ejo bundi, wibuka Francis Kaboneka nk'ejo bundi. So sinzi, ntekereza yuko perezida wa repubulika asa nkaho yabuze abantu koko bakora neza ku buryo batinda mu myanya. Ni ryo jambo rimwe navuga. Afatiye ku biganiro umukuru w'igihugu aherutse kugirana n'abayoboke ba FPR Inkotanyi, Mutuyeyezu ntabura gukeka zimwe mu mpamvu zatumye Gatabazi adatinda ku mwanya wa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu. Honorable Gatabazi Jean-Marie Vianney ni umuntu waba mu depite mwiza, mu senateur mwiza, ni umuntu waba umuyobozi w'abandi bakozi, ariko atari umuyobozi wo ku rwego rwa politiki hejuru kuriya, uyobora minisiteri ireba ubuzima bwa buri munsi bw'abaturage. Nta mutima mubi, abaturage arabakunda, ariko